Joko ni kurusi kwa ya visio mokonyo mu Gavana wa County ya Kisii Robert Munda akorangana Nyakundi ni gate bire bunane ngana yabonetse ko isara nsona kunyara ko kwane rero kunyara kumurikirwa na sama mochale ribaga ryo kumike gitambukiro yego ta kumurusi afisi ya skora nsema ya te bire buna Munda tari ko chikurwa bise nagote yabuna senate ni chiko tuguterarengane yo nagote yabuna ambaye ne kiuna kubwatira na barasobwamo rikirania magendero as county ya Kisii. To me that is a baseless argument. Inchendo chegende ke gionzi pi umugabano ito simbarati atagete ko gekora esingincho osinyiro gukora magendero bono wika kole chisarakasi chirichia echa butambe na lia abantu baranyare koranga kenenke yo kegendrete because as you know umwako mutangani omugima simbarete akalira sana igure ongwaye umwako mugima okaera akaliranga ongwaye ibete chiwesa ngatata idugwaka na abwate ghost workers chibesa nchiro abantu bakolede chi contractor bakolede chigasi embeo umwako mugimo okaera gacho umwako ukabere agachakanga senator women rep zoro bakomurwani bakomuchanda ono otiganire na marabo ono chakirenga deputy governor gakintu buna Gusii ndirito cha kolegas mwarora muisonde the control of budget umungna nyakango atebanga Gusii ni ndutore number 47 SG county 47 nga intubuna Gusii ntora atumia besa cheito gokora magendero intu etoko sabo mugabano ito simbarati gakia ekolera abananchi egase tigamanga n'ibipindi ebi kwarerire muno uyu no mwaka ukabere okolera gakia ikirenga kinae totagito tokogorere ikiranga chibu wetinya mariga wetinya mamiri ogenda okolera